Setbol malah dulu. Gerak, Pre. Di sini pegang wawakur. Udah sih sekambo mambak kele. Oh, sih kasih tes kekuatan. Hei, agak tuh. Wah, dia macam loma ya lah tikoy. Siapa tahu di ko jago padi ya. Oh, di mata. Seluruh namanya. Hah, pada jago to. Lo put ya kata-kata. Tanya lo, lulusan dah lah aku. Oh iya, belah lo tuh lulusan lah. Aku pak meludusan lah mate. Yang rame pula tu, pa masa pirang amat si sandal lah na. Onam ni tu ya uli sandal lah aku ro. Iya, deh tomak di loka malas anda lamu. Aluru nah mai. Aku mau lihat aku Fitri. Kayak Fitri. Hah, iko merecu kok. Mak meter aja. Kedua pakai otot. Otak isi pakai guna. Cek di mana malah ti akhir balik ko. Merecu ha. Wow, dikan ki. Keblek. Hai, iko merecu ko. Pama kabu-kabu ko. Ai, cona iya. Nih, suruh ke merecu. Pedih na. Iko mata tuh Pak lo sekolati kak. Nakata pejago ki ko. Anu ceng, semenjak masuk na pole yang utana peremangi, maka teti metona latihan. Pak pasti kamu pedendam na kuya. Wakitora lah seruntuku nana borok kak. Jadi harus persiapkan aleku. Wah, tenan na ceng. Kunang ini ko peremangi. Iya apa mewakko. Peku tuh je mulai mewaka aku makumir culemo. Dodonna. Napa sih tengah kemampu aku nau pasur jeng? Pak aku pasu mana nih? Pakai torek kok. Pak, tinyan ko buru tepai. Merewaner masaki. Wah, itu nih kucing yang kelinga gempummu. Nemu tonga ke pasir atu temu kalato. Agis boleh maju ke meceng. Ara jika emu boleh sungai ko. Pak malupis biasa hal ko bola. Oh siap bumi toka sampai. Wah lupa boleh. Hai, wata peseding. Makun he, kuda galak ke ye. Idi mana pejama jama-jamange. Kasi danan ri silice. Sole si bawa jaman na. Tenita wale ku sede boleh monro kabo. Hai, lalitas monro. Tiga maju kang gutai. Kakak anak apa Fitri ro? Lebih ke jauh kakak ganggu. Pada tu ai sepegau. Hai puang, monro kabo boleh. Si kabo pun na boleh. Tante, hai pegau tu. Tante kutu. Ya makanu boti si bawa muremo. Ya moli tante. Wah, ma gue tepe macam aku tu. Si lotang kena. Mugarama nikiha. Ingga suruh ko moli tante kak. Nanak darah mo pak. Gue sengi. Nakui tetap pamu. Mata petante-tante no. Jadi wali tante no.
Agak muasa. Cak aku tuh, apa kira-kira mi anak iya. Pi, mau ikut tante merempel kiulah. Dungu-dungu nih. Hingga suruh kau pakai kira kak magi, lompo. Wah, dia na tante. Tante ku tuh. Asa pudako, maka dan ada remo pak. Iko mamba kak. Mon remeku tuh macam de malak kai. Hingga nurane lo kumbeco maku tuh. Ye, magi nih kalau mis mana nih? Angka galo ku ya to de. Jaka mengihi kalau to ku ya. Ya apa ya sembarama. Kulo ko ya la tomma. Paku itu bodi mute. Mugalo metomi bene. Dena mangkiki melika soro. Paku itu impumpu mua. Agak mosang, meleka. Kata bodi mu ngurus we, sabana dena kemana si minggu we. Ah, iku mamba sih kak. Coka aku maku Depo bene ko na. Nakena nih ke derte. Denos ya, demeto mulet tu mamay ko bangsa aku lo mu bene. Apa malam mako, de peru goyang. Mulai metoma ka goyang. Maklo po mo tu. Tsaka pada toma buraling nge. Agak mosang. Bitokan. Buraling nge. Bitokan. Nana ya ro, apa kira-kira na? Lenyak bawa sedih mood ku mak bebul lah. Kumah kue, lebih ku jauh ke sisa Kak Soleh. Hai, iko ang. Dendra pa sedih mondo kaya sa debolamu na. Demerere ki menre mandre. Ah, belum mandre. Ndega aga andre ku bolai. Nemu ya de topur mandre. Yo kesisa ki play solle. Aku mondo aku. Sagi pegau. Tu boleh. Oh, cukup lagi tu lah. Lo kami bu cicing. Siapa tahu sih runtuh ki pitri untuk lelangnya. Lo kami langi cicing. Betul sih, aku magak kang itu. Asal aku malah pikir cicing. Ya rantai tu selo lengi. Agak tu cicing. Picu na. Ya rantai melopo. Iya, bicunya macam. Tapi ini cicing lambat cinta. Kita mikirnya itu keloboti. Cici itu nak pakai. Ini rantai. Abian itu. Tiga aku nani. Wah, mau biar ranteku neloka mele pitri. Biar toni cicimu. Dia pada dekaiti. Hai, kudungu-dungu mu. Wano, mamba sih kok. Iya pelai, dia apa ya baca? Jadi mamba kak. Itu. Yang pitu wedeng, usuro ki mak bene supaya tanya nih di jam mana jamangnya. Angkana masa sakit ki, angkaton mana sungai ki. Iya ndi, lo ma bene. Cuma sange jodoh. Duit di maladai pari-pari. Mak bene tomatu matu. Kuna lena dale puange. Iya deng, kumetong kena ya masih cocok. Abene nih gati. Tulis adi mita ki monro manda rasa aku tuh. Manakaw ndi ya sakaman rasa-rasa. Ya mito na rasa-rasa tawe. Kode na sukuru ki pak berena puange. Selama hilas ki jalani hidup tak. Insyaallah, dia rasakan yang sange rasa-rasang. Oh iya deng, karena kau udah tuh mengganti ki nilai dale puange. Oh iya ndi, amin. Oh, kami bawa ani Roy. Kita mimi roh. Ani, oli kale pa bola mo eh.
Dema we mangki ko yolli. Panamu de yolli ko lepat tomo. Misa sih? Depan apa lagi? Oh kakak ipar, aku semua alku tuh. Kasih tuh lele gora-gora kakak ipar. Aja ti goreka, dia si jing. Iyo, demetopa. Tapi ku pura pu bene metuan rimo. Tete nutu kakak iparku. Dalekmu, runtu ada ipar aku gertak nih. Ye, tenya dale, ku bangsamu pipa, acilakang. Joka bawa mu duangi papure bare ku boleh. Wah, mana kerja masa papur bere demi itu ko jone. Tak cede min Andre ye. Tenya gara-gara makurana Andre itu nanae nama kojo, bito kena mi ha. Iya ku bawa kakak ipar. Agi lu mau pau. Ya lo kau kesapa pitri. Dulu me ku mah pengewa ikong, kalau pengewamu. Kakak lo ada? Elomu, Joko no sia. Nika, agak tosi mau alam menurut tetaku tuh. Temisa Joko pas ada angge ki Andre, Pak bertamu kia senah he. Tama na masale. Kau rasa melupu ko mo tuli macay. Allah, siap tay. Kali belah nanti dokter. Wah, merica nih aja tuh nuku ya. Lai suka play adi ceng. Pemang pita silong. Iya ceng. Tapi jam memang selesai lah ya mudah. Pai ku nambah yang kan. Ku bosi-bosi aku tak pasti runtuh ka pitri. Dia nanti sah kejadian. Iku bawa Rama. Lo kalian sih ya. Agak telo kejadian aku sih untuk bos-bos ya. Palingan merica mau bawang. Yolo, tinya ki di biasa puro oje, rumah baju sema. Iya meto mekepang. Pak uru-uru petoki seding. Oh iya cocok nih, ya mah. Tegas ki palelo jokan di. Coba tau lo ki wantara sih. Dema, lo malesu boleh. Peku carana lo ki mantra kak. Na dewa pa dwi. Ago lo jarak ki. Oh, ku ya tuh, denan caji masalah. Wajah senyuman aja agak pada-padan itu. Enda nih kan dia. Aja na mu ajai. Yang penting si ganden nih malah latona agak hawa. Idi ple bawang. Itu situ pila ada malalang. Komece ke. Sebanda pitri itu ya. Enggak surane ro neo si gandeng. Lepalo. Nih si mayo si gandeng si angin. Besok kok. Itu sih je nak macai. Iya cowok nah, magi. Nakatawa si cowok. Asa putus nih. Putus memang nih we. Tapi kak na putus oh di sambung. Allah kesina le nami malalung. Gino ya menu iko. Urusaknya sih Pak Dwe. Oh, sinangi pele dene mulo meo ka balikan. Kamena pele urane lenge meo dekat. Aku sum cecianga. Di sini na Papa Jiku. Kemana nih tuh leki? Iya. Kemana memang nih papojimu mau leka. Tapi idi mah to meleka papoji. Idi mah to pira senga kai senga pedi.
Cậu kamu ria aku partai pada cinta-cinta. Kono iko. Mulai ngoheleku. Ada cintamu. Mana kejayaan sepir saya aku pedih. Sebenarnya, ini apa saya aku pedih? Iko mau pedih relemu. Apa utulumi biasa kamu? Namo asasi kasih kadau. Salah paham ya, Rok? Pada mi itu pelek. Kayak mengoje mah bawan nah. Masa sih keburan lewe dekat? Oh, berarti cocok tuh plena sange tahu. Diga agak tomo lak deh cemburu. Diga agak papo ji meri lale. Berarti pada mobil mah poji. Hai, daripada mau baka tuh dak gue. Mendika apa kau jauh kami itu we nagalunge. Pak mawe ini tu agalunge. Kato ini silon nani ne odo aku boleh. Awah, kesipet aja iki kuro, tanah podo deh manita kak. Pak Desi sedih oleh orang pengewang. Assalamualaikum. Pak Ustaz, Pak Mai. Awah, minta tolong sih kak. Waalaikumsalam, Pak Tajeki. Tego itu Pak Ustaz, mau perilada. Depan lo Mai mah cerita-cerita. Peopi aga Pak Tajeki. Pampari-pari kae. Lo kajo kecelengi we nagalunge. Puah, agak ane sih lo kemita. Depan lo Mai. Pak boleh muka na mitai. Nama tujuh mu ye. Tetep mila lena nola. Tetep to mila rino. Tetep mo tala lena nola. Tetep mo tala rino. Makku tu Tajeki. Tengu me toki mita we lari menre. Agar rawe iku daronge. Boleh to dawe ni ro. Tapi pakai dinamo. Ya mewan nah he. No cece me ako macerita. Pak Idi, we galutai cerita. Naiko, we daromu murampe. Tani. Mamula sih ketua emosi Pak Ustaz. Asa purku pudang. Do dikim aku tuh. Lo aku dosa. Oh iya, astagfirullah. Gara-gara iko ya Pak Tajeki. Emosi bawa kamu taro. Kita nih. Iya sih tuh lo nasalang. Toto magagai. Depan lo main melo dampak iya. Daripada berdosa kok. Oh, dosa kagak balik. Ah, mana sih tuh Pak Ustaz? Pak Irona tuh emosi. Magani ku tersinggung nggak? Madosa ko tuh. Oh iya di. Dosa memang kak kapang. Ya Pak, tuh Pak Ustaz, yang kelingko baca. Ada empang kapal ya Tajeki. Ya, dampak aku Pak Ustaz, tapi aku boleh pakutan aku. Kejo lagi ke sana ye. Oh, dah aku bisa kita. Aju tetos sana ke makwe. Iya ke makwe aju lewu. Mau baik itu rumah ben Pak Ustaz, aku dong tuh. Mapa mula sih kau tuh Pak Tajeki. Menekak benesi agak rampe. Emosi sih kok, kok. Dan itu ada ampelku ku gendanya kedua. Mabobonga mana ya Pak Ustaz? Masa ngalam elek kok, pada muki di kabineta. Tapi aku rumah kah, di komentar ngidin aku mak bene.